for today's video, ayan. Ang tradisyon namin pag Holy Week, mabasa. Aring magong balita aking sabing sulat detang minunang propetas nung sibot neng Mesias King aslaga nating sundan metong ako metong masla kumeta ite ng utang itinan magusera kamalayan dapot tatalan langan astronomya ilanangan pangapasyan naitidangan ketambeng inempeng anak ng bire niting Mesias karinda kabada maalas delaning at yung mapalat inkomenta ang bayong sinla kaharin ka na pilose kikita malang milyare ginayat no agad kita deteng at lungaring mago likwandang ta Relang porte Dingat lungaling marangaling lagyurang katutuan Net sorgas parat baltasan Emunano kindewaning karelang Payariya At panandana ni Yasmel Renong karinanda Persya Vyabhyat Saba Palayak Paletina Mabuna kaliligaya Mulat maka Yayayama Retifika balon karelawa ang pamaglakde Impamia berdetina Saka may katagmula kindalan uling dalam linto se kayang dando minadorio de tangat lungaring mago bilis dae mo magkano tablarang bastamento makalagda
soldado. Karelang pamandakat din marang le at gutat karing bundo ka mga atas kiaren tutong matuyag itang batuhi na maslat Kaya miraslat datang Jerusalem abalayan Mifdaya ke panimanman Wah, widang tutukyan Meging giya Rabing dalan Meralundum lalim bundok melila mengabot ko Deting at tungaring luso Arin lamiras mi palo Pero destin kayang sako Melas at milapit Ketang palasyo ng Herodes Karela na humasik Itang dala na matulit Tayo naluwa Ang Nazaret Itang malapit malabalin ang Herodes kita Dening at lupi sa bira Herodes dala ng daya Yusire ketang lugda Naningaring Baltasar Itinan katubiran Bilang tampang Nidalang Mausya Mortalia Manabalutan Mayap daptan Ano kanyang biraslay Elapamenik sinlala Bilang pampay na wala Itupon na pagalitan Muin na aking manikla Herodes ke ang timbulong Ketang karela minutos Nga naman at malaw Bala nga talos ka boding sarya Rang tibubo Menik na matagkanita din hari mayupaya Karing sabla pangutangda Nung pariniba itsain manakad Duang persona Niyang merak not nilapit Pinarap na Herodes Betanap lo Maring lawin Lalo ni Tinsoket Impaksara Ang pontife Nanulat ako kakedinet Ay, ako lang sa atin. Bori kung pagkibaluan Sa biyala at pakin Bakong isaw ang pag-iwan Pakibat dingat lo Pinsarya niya niyo Sambakin meron tolunto Kayang pena na kabayo Maridin sa Kalamo Diyo Ang daming may may pinayay
asin lagay itang kometa. Paring kekepe pakitya. Inya pinari nga na keke ito rumesana. Kaya nga masin ninyo ay ni Rodes mamuloyin kayang isip mata naman mong ipusit ibang sabi ang pigsulit Payaos ng inagading doktores ang bumpangtas kaya pingpipal siyasa nung uyay hindi ka manak si Bukisa Bignesia nagagpeki batanda ding maldang mahang biasa Timbelen po tenganak niya Anguyate residensya ketang tribo Nangudeya Tiya batas ni lumingkas ng pantas at doktor Milentuyang mga mano Manayaring makayubo Maya kikim na namin naman yun Pamanin tunyukin Tarina ko Umemarahan Kanya sumlo Nagandito sa aming balikan Ako man buriken sundan Si Glora na tagalan Mesiyas Bayong dito Bayarin kume Patiling ka kung satupan Lukuan at sambahan Hoy man, nasa ano? Tay Magid. May nasa ano? Iyang marangal Ano yung yelo kasi? Yan mo nga, Sid. Tangad, may kung maluto, may ito maputi. Ulad ka mo kanita Sindagiya Wala kang, may ito nga maputi, may itong maluto. Aba, pwede na. Ay niya, tuya. Anya Nyamirat no pinkerin kanitang portal ng Belen metabolat ing batuin sindalya mga tinigil laluyang sen dagnaning Sikundas no pingkit ang karerang sasakyan da King portal inyang milunda Ay, niya, pinunta. Nikit daya ninyo ang petsar yanda Hari ang Supremo, mabilog ay universo, ginalang de payobo. Di kuwan meron tolon ko de paminga, ay mago. ating
Gawa niya. Cesar at Apang, muling arama kagyuna, isa't isi kapulong babyera, iting balayan udeya, King Luis at tapat kita, ipamaya dong biera, Ikibat ng mong Kristo, karetang madang Diyo, tila susubukan yung ting aral mo, tukso yung daraptan yung ngayon na pakit ko nga na itong yang mubang moneda kinideting palamara inaupyang agad kita ito nga besos king bulsa ngiting ginunuan ignano deting sukaban kenuyang nga nalarawan yang makalinimbang naraking budi ng Cesar. Ngunit ikita makanyan na ng Jesus ibiyayitang di makipangayayaman ngunit hindi ganap na ituntunan para dit manalang kalisyana tutong ganap ipurina ingkit kong pangahustisya dit manalilang ipaldan king matulid ng inapse karelaning ginungnuan piling-piling no pingmeko mamsikuwa muwalangan isang nitang malabero Dariyan king lubing templo di bandenge kakulo escribas la pariseo ating darala ng tao kang Jesus inarap dayan babaing palpikasalan pagulot king asawa na aliwalang kasesena itinanarakap dayan pangarap na kang Kristo hiting babaeng bigilo ngarangan ding pariseyo
Manulang sugat, maestro, dapat dusa ni tao. Maya pamukulan yang matuing antikanya. Meron yan, may saksak. Babayang mura kaniwan, tangan payanika. Kang Moises ka utusan, Yesus ninulang, Inggebing isang makibang, yabing kayang depa, niluklok yaking labwa. Kasiyang saluyo, dapat king para yung tao, litnuking kasangilan yun. Bakit sa elinisan yun? Ketang suka di kayap yun. Ablat ang tao kong lamahan, mayap kayong maniman-man, dapat ilog marawangan, ngaku sa bawang makaman, mayapan yun na inasal. Patiging kas ng Kristo, di tayo Katutuan karine pintiksuan demonyon tampalasan. May kitulad yat lino paking tawin palamara at ting metro nga matuwa. Inapit neng agad kita kang Yesusing taksil nga na Lawe ko kay kakatuto nakaking masid ko ning Diyos ipabang ipang totoo. Bakit sa pibabatan mo ano po yatat kawo? Kasi makalimbag ngan ting sulat makapalaman, marapat halimilibang, king kataya mong sabyan mayari na, numan bagay. Liwa pang propetas, mayari mong miganap, labing agwang sibilya. Ting betong pangkabaldugan, ni taning puring ibabye, kageso sa poning kalam, karelang pakiramdaman, ikapariseo sa dakal. Itaning sukal ning lugda, muwarang kegana-gana, pisabera na kanita, de datang pakiparakapda, kan Jesus
ligaya. Inyapintaong binyagan, nino mati kanino man, ingek ang pakiramdaman, isipan kong banayaran, inglog mo